Obuna popo gambe tokaneti. Ngoma na inchi na akanu ushuru na takana ni president kwa mozo nyorara magenda. Juziga chipara nchabe kitu chibese. Chiuchi korosiwa Kenya ngima. Muma itenga dentanya mira county tunyo para. Ngamanya wikaransanse ngaibuli nasiki. Chipara sauti Mugirango osoro naire. Chafet naire. Zaire naire. Ngama wake sabu Alpha naire. Ngamanya aba mbali bago support William Ruto. Obuna popo gambe tokaneti. Ngoma na inchi na akanu ushuru na takana ni president kwa mozo nyorara magenda. Matiangore wo president toba iko. Aba na inchi bonsi pingwa kana baro ushuru pa magenda. Second, ngamanya sawa oyuruto ndomonarite. Tiangonda aligiri Jerusha mumanyi ninki airwale tano embo gitutu. Twasi umwera tali women rep Nyamira na women rep ya gitutu. Inki erairu. Para tiyo. Ihonga dentanya Nyamira mpaka bali bato taikonye empowerment mbaba tuwezo boko leta paro. Ngabone motive plan yabo bawatenga tobali na magendero. Emyaka ebere tigarte mpaka batebe tutam. Mpaka viongozi ya viongozi pipa John William Ruto. Onye kirumo ndo kakobana na William Ruto. Ense ya bono unatoka kamba bone. Ujagusi nini ya Kenya. Zati ya William Ruto akambe forever. Lakini monti tukaranza meka tubra nyama swali bunaba kusi. Obuna popo kambi. Mukuru ya chikura mwake kura. Inga mogo ikari bunge. Aba kusi moni aba kusi baino. Anganga susura ako make sure nga Nyalibali Bugetutu Kisi Nyamira Danyole chipara. Agere nintu ka kitoko some history ya chai chipara chiri aletete. Isoko toko some history ya Matiangi chipara chiri aletete. Tunyorango soro nera kira alinge chief whip na toleterete chipara Nyamira asinge nchwe kiruku kiai. Patibone kireko ikiranga ndubu atimagendera bune Nyamira county. Viongozi byago kanga etika bachandeke asinge ncho mbali gatava tutam abumbiye bole omno bobo gambe buli kusi evijane bali majumbe inki moko beraiga. Why are you guys behaving this way? Ongeli mbali ngeiga tika tutebeke maene kiriso bure mbali ngeiga tika tobe open to konye kusi yeto aba subati mbaro bamete sauti Mugirango boninga barabake kama mbimba soke uchibuge tutu Nyamira county chipale chimuku bali na kana chiparaga ni chinso iko bado no Mugirango somehow na bako chandika. So let us tetikaransinsi to konyemba aba kusinjira ndeyonse ekantu yanku neta mono nekyo mu waziri because yogamba in this county there are no roads that were provided for in this financial year in the list that came out. That is because in the leadership, you need to be able to have gone to the table where budgeting is being done and push for those roads to be in the budget. You cannot get those roads from here. I can't, for example, stand here and tell you I'm going to give you this road if I have no plan on how to budget it. So you have to go in there, ensure that whatever is needed in the community is budgeted for, because that's where we get elected. As a group, as a team, it doesn't help to say, this government, this government, this government, this government. Don't complain without being strategic on how to ensure that we get the resources that we deserve. Julius Migosi Ogamba, no waziri education. Atebe tenga kuika tukwane, tutebe tutam, inchirali kubika manganae, tumaonyoro buka. Bungero, tumaonyora magendero. Bungero, ikasi abunilele. Karabu no waziri, siasa ni yaki yako soa. Anga this is the time, ai mokate venga nchinu mwaziri kurugusi. Tali ugusi, but kurugusi. Magendero diagande equally to every constituency.
lakini yare nero soirie siasa ya 1 term 2 term boni yanyali kanirenga nyamire ngimi kuburu arafu mambe maocho kuru statement yote banga ndo waziri chole kurukusika from where nchiraki mu waziri kyo chole tukurukusi aga discriminate kusi inki mukwalo ere siasa mbego kigucha saba kusi yetu buli piego twala siasa vne nga kiro mundo mpaka to kiro tuma ku mama gendro ojure kiro mundo waka nero na kimunye bangirete omaete na omo kaganga egende kino gyo kolekana kira asego mumaete nga chinse mo chinda bantu bakonyora magendro 100% chinse mo chonse intugusi mo atumikire mwerere osoro ko kanga jina tualire chipara bone ikobono 2 term yane 3 term yane nero oma kwebanga erani kiongozi kyomugusi yani kiro monta eri giretiere bieka ninki gusiye tuto kwa mwera ko verega honestly karaba ngiri barwa nerete parelia eruete kurwa seme kurukunga keroka paka nyanguso aptale banyari bana bagitutu batumite pale lakini abantu mbalenga kurubugira ngo ameto pakama wete yende eruete kurunyanguso mpaka bozongo aba machoge mbaro abanyali bali mbaro abagitutu mbaro weta tumenye kwikirase tukwimuka boniga tuku discriminate gusiye ito kokwenda boni epare nyachaino mu nyali bali olenge lakini epare liko kulilia kunyambera all the way mpaka miruka abagitutu mbaro amachoge mbaro bamete chinzemo chiri na bakutumia chipara chiri batinya cyane umunyari bali olenge nka yigete bona bagusiba ocha kuri living tonga enyombaki oyo a constituency you ningi go support nka yigete mpaka tu ikire to that extent inga ondete yegukire birengel byate na ki siasa yo ko control une remote ne yobo chinga ya tunyetikane mwezi pinga you are behaving the same way moko wakete mugo yake kubona ki inju togiruto ekera tunyala magendro ushuru eto kwa kanero mugo tola ingezi ni mwato lazimishete osoro kere chukure cha kwa ingezi ni mwato etenga finance bitu 2023 ngwete twanchi tutanje mugo sokora chivese kura saba nenchi inki bono chivese cho chitakuchira chikonya abana inchi kwanza uwikiraso kuchabatanga onye bantu kite kiongozi kite ke support matiangi kusuruto ngiko nyolekeneke asiki to wikira to that extent inki mutakwanchanira bagusiba ino banyora magendero just like you guys are getting your own constituencies in the entire county bono Steve Mogaka airendo kule nyamira kule tutamu wa dava squeeze kule kumuchumbe okuri jumbe kule jumbe rende inki utakatire eparae chipara jena nuwa rende no tumugirango yao why mutaikore tere chipara kule jumbe kule nyamira ingi utakata chipara no mbuge tuto no tebe na ki kwa niaba ya bantu batutamu twatebere nyali bali twatebere buge tutu chonse ya chinyole chipara inki moko anchira moko enele gusiasa bune yombe yarusha mumanyi wa stali kabisa mpaka kura mamatiangi ngandu titibo nyoko kusiga ura makabisa maleta buna yama kongo tukuma kubuli na ki yaya mayendro bono nya chugocha iga sawa tigatukanye mpaka naye ikirenga parate yolete nyamira noy mambingo chote abantu baluchu kubuli bo governor aba kusie se biashara Kenya ga if not number 1 we are number 2 or 3 abantu radu wena basilamu naba ikoyo lakini tuli biyase amagendro nasi biashara ushuru to wakana boni gere goromon to wendo nyora amagendro not just as a by the way as a serious priority tonyo ninto amagendro gusi but bono despite the challenges to what still ndaba viongozi beto bako getenga bali mbaranyora eselebete support ruto yanyogo gete happily doing that nka leadership ya rwet obugambi bumburu byobo